unkabinde noma ubuka unkabinde uyabona ukuthi nje lo nje wasikhethela obhululu bakhe nje kwathiwa kabinde nawe siyakukhetha nawe ukuthi nawe ube ikhansela lomkhonto wesizwe wahlulwa usezobuya ke manje na ke usezokhuluma yonke into la please manje la uyakhuluma la hayi ngeke bafowethu ngeke bafowethu ngeke uma uthi unkabinde wekade shaya door to door akahamba ushaya door to door phela ayodi campaign umkhonto wesizwe ko door to door hayi la ka TikTok hayi la ka TikTok la khonokhomo la TikTok umqangu uzovela uzofika nje la ucabanga ukuthi wena nje uzodi campaign umkhonto wesizwe la kadla uthi wena hayi mina ngumkhonto wesizwe leadership iyabheda umkhonto awenzi kahle sikhona thina sothi we umkhonto uhamba kahle yakubona ujahwe ngani ujahweni anobaqaphela abantu la emkhontweni abagcwala ko live abavula no live abantu abade campaign umkhonto wesizwe ubone ukuthi hayi lona uyodi campaign umkhonto wesizwe athi noma ekhuzwa kuma comment ancama uba block abanye abantu anomqaphela umuntu onjalo abomqaphela umuntu onjalo anomqaphela nje umuntu othi bangabe ekhuluma nje campaign umkhonto wesizwe ziningabi izinto mina nje nami bengesikhathi ngisacampaigna nami ngingajabuli ngazo ngibona ukuthi la siyalekha bungeke uzongibona ngigijima ngiza la ku live abona nje manje leadership nje bafowethu ayisinakile leadership no bafowethu kahleni nje ngane zakwethu thina sila emkhontweni la sizo recruit phela umphakathi lo nesikuwo lo umphakathi lo sikuwo la umphakathi onzima kabi lesikuwo lo umphakathi lo sikuwo sibamba umphakathi ngeke sivume abantu bakhulume kabi ngomkhonto wesizwe ambani ovula live wena ntambama ningithuke nisho yonke into efuna ukuyisho sizodefend umkhonto wesizwe